anab tuuntale anab tuuntale bonye anab tuuntale kawula ka tidana Muhammadu da ta o tuuntale ngo tidamilula Bilal be makasini dumbongo za nyala anape nyara kawum de shale dagbanlene ada punye sini ngo selmen selene larbu genjale ne bala pam pumpongo dagbanlene wula ko yalngo lahkane amama wumma ulema ya pumpon adaba bia juma kan jelmenu hu bal nya juma jelma la biya yuhema ne katukubi ana wonti pi ni volso titina halalama katinan imani Muhammadu na wuntumu ngunin to lalayiko na wunin tam Muhammadu na notinye na mbozubu danti tiyen nang la benshel ti janam na bani tiyen kula Muhammadu Gomia elban shanga anam ni zang zalem bongo diriya ki lir paaba dilir ya bebe nin kurgu tumiyala nin fosha bantuya ben karya yi banzui dariziki zangla kar liya buntuba ani nyɛla bin kohari kasɛti sutu akam ni da di zaɣ bɔbili maa lee be Kuitire Production walli paaki kurili ŋɔ shee Gate 2 ani be luɣu shɛli polo kam ka wumdi molo ŋɔ a yɛda a dali bɔhimi di yɛla piimi sini ŋɔ n ti di anfaani ka kpaŋsi ka di tabi yina anab tuuntali sɔŋ musulinsi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nduma na zom tuna mbwa na demeti ibada na wajeje taya na wana nakata na duwa debo di yal mosra na wanya malazantete de ti hasuma na on pal malazantete den sur bora la here kam na on baraga malazante banda mata da fanna mata ngahna mata da me pa bandan to na on pa hamba haske na on la amul malaika suma na waje ka bi ya maji garba duniya ji ya shi wato ma shi wala haji muhammad da falake na on pa mo karama wa barzahi wa hadi fadiyan wani ya zango da mamshi ahmad rashad na ondol mo nyafle so ala tisa zana te karna te paga lo shel polo ana musa nirbe ne yala na musa no suhna wone kabanya kwam lala ya to aka ta sa to ase kanna ka sahama te paga dentune de pashe to lala ya to ama pune ka fale yara to laba musa suqiya li qaumihi ana musa da bonyu no ti wanirba karnyela wayan suhlan na won kana won tuba kwam dala sanzalan da zan ba zaman mafu makasa muddata tawila kana ana musa ko jin sahawan le yusalli mfuhur jangle wa yadi o ka suhur na won tumsa falam yustajib lahu ka bade wadad fakala ya rabbi kana musa yandu mana woni إننا ندعوك تنمتبونا ونحن أكثر من 3000 شخص تمغر نربط ساتا من الصالحين بانيا ننفو سما كارنيلا تسور لنينا ونبور بكاتما ونتزانتا بالنمدا ولم تستجب لنا كابديت سور قال نعم لم أستجب لكم
mpala wen yan die yida duwa li anna fiikum namaman to kum nyihram be yene won tugler nirba man yas'a bin namimati bayna an-nas wa zalat tuglu go be da da manam sun sunu kena dan zon ko madama wayan be yene nku die yida duwa قال له يا ربي أنا موسى ويريان دمنا وني عرفني من هو للتكم يهر وبانسما وني وني قال له نتتلا ويرانا موسى إذا عرفتك إياه إن يوها وين يتكم يهر أكون كمثله الليلة وتتبما من بليتكم يهر وأنا عنكم منه شيئا wato nir kam won me nan da won yihir to ko nyara won nan do azaba pune shere ka bon yen ce kan wo ha won barama yawman awha Allah ila Musa dinyaga dam sil shere kana da ta lana ko ta hawa haye zanta na Musa ta hawa haye na ta zanti ya na Musa anna zalika namam kadama na to ko yihirma wato wakiya zalika namam mata لالتكم يهرما وكيا وجنازته عند باب المسجد دز وجنازة بجمع دون كمان يو فسارع موسى كان موسى نو يوم ليدرك جنازة دون تنتفاقم جمعه ويعلم من هو توبا ولين منافق فوجد 70 جنازة وانفانا نمان كوتين ينتين ببسو بوين بندو يعني توبا ونيدي منافقون سترى الله تبارك وتعالى نانت تنلن لرنا وداشل كولا كتنم كل ترداشل لك السمو إمام الغزالي من يلي في إحياء علوم الدين كونه تكم كام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم وإذ قلتم يا موسى ينبن إسرائيل تيمية سهن شريين يريان موسى لن نصبر تكتونا سغلو على طعام واحد نبندر ينغا دعكم من سروات نمنين يوالي دنزو تنكتو دير بندر ينغا فدع لنا ربك والما دمنا وانتتي يخرج لنا ويهتتنا مما تنبت الأرض بندر شالدن بندتن بانne den kam nyartan banne min bakliha den banyule wuljo bombonma wa kisaiha ne lalade benma kisaima kulubutuma konkombe wa fumiha ne dal kama wa adasiha na adwa wa basaliha na albalsa tana ne bor shalan balma yele nawone no fuma lala bandir wa kakalla bandir kan nam lala bandir wa zanta قال لهم موسى أن موسى وين يلبا أتستبدلون دمو يبور لا تعبو الذي هو أدنى يبور من نظام بن شعب يزعج عنه إن كانت التعب الذي دني هو خير دنقر الخير يزعل لا بن عنه بور نظام تعدي بن تمثله تدين لدن كي برا قال تعالى نتتن لهم وين يل بيان موسى سوها كان وين يل إهبطوا مصر to yalma nirma na za shi mai masartan banne bi she ne fa inna lakum bamiya kadama da biyani ma sa'altum yinsu bin yarshama minan nabata din yaban bilma fa nazalu baital maqdis kaptan ta se in shege baital maqdis aw ariha bi abaranyen yarne ariha karyatun karibatun min baital maqdis ariha wanya latan yare karakul bi yoma ne baital maqdis to yi she ni mane wa zara'u yin kwamiya yi ko na wannan larga yin bor arziki shamama yin bor bandir shamama yin yare
naawuni wa duribat alayhim zillatu ka naana tɩ tãn lana koo zal filim bɩ zuɣu wa zal kɔɣinsi bɩ zuɣu wal maskana ni fara a kuli nyɛ ba fara tabli bame ni vi ni kɔɣinsi wa baa'u ka bɩ labina bi gadabin ni sujee min allahi din yi naawuni sanna zalika lala waato ŋmahinli shɛli naawuni ŋmahin tɩ ba bee zaligu shɛli naawuni zali tɩ ba ŋɔ bi annahum domin bana kanu bɩ daa leeya yakfuruna bi ayatillah ka bɩ niŋdi chɛfurisigu ni naawuni aayanima naawuni yi siɣisi aayana din tu ni bɩ tili yɛlimaŋli la ka zaŋ baŋ naawuni ban yɛn zaŋ mi niŋ chɛfurisigu ni naawuni wa yaktuluna nabiyina ka bɩ lahi kuri naawuni da annabawanima ka zakariya wa yahaya annabi zakariya bɩ daa kuwome annabi yahaya ka bɩ kuwo bi geiril haki ka di pa ni haki shɛli zuɣu bɩ ku kubami ka di nyɛla zuaalinsi zuɣu ka bɩ kuba annabi zakariya ŋun ku gba bin kari dolo tam shɛli ni bɩ kuwo ka o nyɛ tia ka yɛ tia famma bahi ka tii maa bɔɣu ka o te ka tii maa mum ma naana ti tan lan zabiri nyuli pam naa yɛli naa mi naawuni ka miisim paaga ka bɩ yɛli naawuni famma bahi ka yɛli ni bin namdili faa bahi ti o chɛra mi jelo wan yɛli ni tii ŋɔ famma bahi ka tii ŋɔ yaagi ka anabi zakariya kpe wan kpe ka di mum ka seetan naa yɛn niŋ sababiya ka o sariga ka di nyilina ka jɛfurinim ŋɔ kana ti guuri gata ŋɔ a pa zakariya shee ka yi bɔra bɩ yɛni ŋɔ mo be tii ŋɔ bɩ ya wula ka niri yɛn to be tii ŋɔ ŋɔ lihimi wa sariga ka bɩ shiri nyɛ sariga ni nyiliya ka bɩ chaŋ ti zaŋ kaapinta sɔɔl n kana ti pilli ŋmaabo bɩ ŋmaarimi ka di ti tabsi o pʋlugli ka o yɛn ŋmɛ kuŋa naa ŋun yɛla a je ka kuŋ yina a noli ni nyɛha a yuli annabawa nim puuni ka o fo ka bɩ pirigi o buyi to din zuɣu bɩ daa ku naawuni da annabawa nima ka di pa ni haki pa yɛlimaŋli soli zuɣu ka bɩ daa kuba katalul anbiya a zulman bɩ daa kula naawuni annabawa nim maa ka di nyɛla zualinsi katalu fi yawmin wahidin dabsiri yinga puuni bɩ daa ku sab'ina nabiyan annabawan daandaan piso pɔin fa kama salasu mi'ati min asalihin ka naawuni dab gahinda kɔbshita ka bɩ yisi zani yusajirunahum n tahiri chɛfurinim ŋɔ zuɣu an haza moondiba bole te ka tumdi tuun shɛli yin tumdi ŋɔ fa kataluhum aidan ka bɩ ku musulinim ban nyɛ ninvuɣu suma kɔbshita maa n kuba pahi annabawa piso pɔin ŋɔ zuɣu to amma ma bihi bɩ yɛli ni chɛfurinim daa kuri annabawa nima annabawa nim ka bɩ daa kuri amaa ŋun nyɛ tumo chɛfurigu tooi kuo annabi biɛnimi ka na yɛn chɛ tumo din zuɣu ban kam nyɛ annabawa nima ban ka naawuni daa tooi ti chɛfurinim yiko ka bɩ diri bɩ nyɛ viya amaa tumo ŋuna chɛfuri yi kuo duniya ni lɛbpili zalika lala tuun shɛŋa bin tum ŋɔ bima a sɔu taalim bala wa kanu ya'taduna ka bɩ lee ninvuɣu shɛba ban kpahiri yaɣari tarisi bɩ leeya ka bɩ nyɛla ban tumdi taali ka kpahiri yaɣari tarisi naana ti tan la ni zaliba za shɛli ka bɩ kpahi yaɣali n kpɛri wa taali puuni to din bɔŋɔ ŋɔ nyɛla lahabali shɛli naana ti tan la ni zaŋ tɔɣisiri banu isra'ila ban niŋ zamani annabi muhammad ni bin daa yɛli ni kanu mustakimina wɛti yaa nim maa daa kuli zanimi tuhi ka alqur'ani kana ti kahigiri bɩ yaa nim maa tuuni yɛri ni nyɛ shɛli wuhiri ba bisimila إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم يا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ناون نابما إن الذين آمنوا بنكدم ننفوش بنتي المعنى بالأنبياء ناون دا نباوا نما والذين هادوا نبني يهود نما والنصارى نبني دولو نما والصابئين صابئين ما بني طائفة بين اليهود والنصارى زمان يبا كببي يهود من نصارى سنسون كببي يبا دهل الغروب كببي صابئين
man amana minhum billahi bufunu wuntina wun yalmangle wal yawmil akhir kati kiyama yalmangle fi zaman nabiyina tada annabi muhammad zaman ne bati yalmangle wa amila salihan kala hatum tuma nutunsun bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam batum tunsun binya annabi muhammad shari'a wo ka be de puni ngboble nu hayi to ban nan lalanwo falahum ajruhum bimal batuma laada inda rabbihim karabe baduma na wan san ko yan tabale wala khawfun alaihim da biyam kabazo wala hum yahzanuna bame pala ban yanasu sango man amana bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mun kamti yalman anna muhammad wa tamassaka bi shari'atihi ka baga anna muhammad shari'an wa huwa min almuslimin wa bi muslimin puni wa huwa min awliya illahi wa bi nawul simnin puni allazina la khawfun alaihim sim shabda biyam ne kabazo wala hum yahzanun bame pala ban yanasu sango bi an kiyama bismillah وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هل na na tatan bohar labanu isra'ila da gwamnati nan ban kwalkwam biyo wazkur tema idh ahazna sahan shartanam na wannan bage mithaqakum ida alkawali yana yahudu nima ta baga alkawali ne nima dalal alkawali wa kuni wa rafa'na kataqwa fawqakum mpayezo wa kataqwa tura zwale ektala anahu tasbugla zwalngo min aslihi da asalfuna ka to sabul ma nya zwale don kul sai ka yul ne kar washam dem be gben wagarla ka ta sabugla la zwalngo lamma abaitum kabulaha sahan shariyan za'si ne ku de man nawo dal kawlimo ka ta sabugla zwalngo mpana yezo ako shtiga no an shira zwale wa kulna ka tana yarya khuzu bamiya khuzu demiya ma atainakum bin sha'man nawo na zantin yanwo demiyale bi kuwatin ne ya wajiti hadi ne pamma yi dele din ya taura wazkuru ke tiri ma fihi bin sha'dan bi da fune tebe ma nya i'malu bi ma fihi tummiya tuma na bin sha'dan bi at-taura fune la'allakum tattaqun hakika yi zama tumtuma yalle wonte zarba lamma ata musa bi taurat afana sahan shela na musa na san at-taura kana wa fihi takalif kada pune ka talhabiya da pune al'amru din ya foro nambo wa nahyi kama da taba wal halal nin to asal halal se wal haram na haram se imtana banu isra'ila min al-amr bi taurat ana musa na to asiyatu asan dan bi at-taura pune ka banu isra'ila za ase na ko zan at-taura tumtuma ban za sun fa akhadha jibril jabalan malaika jibril ko sibga yezole kadara ma askarahum kada de bo sibga nyara to bihma ta targa ko sibga la zo ma pa bazazo wa kanu 600000 beme da nyala to be to ko shiwabo 600000 e katala ajabalan kamalaika jibril sibga zolmo ala kadare mi zam pa bo sibga ta targa wa rafa'ahu fawqam kawu zolmo pa bazo wa kala kana yalba innahum ban yahudunma in lam ya'malu bi taurati bande batum tumana at-taura kama amara Allah kama na wannan number 4 sham yaskut alaihim al-jabala wa zan zulma luhbazu fa yahlikuna an akhirihim wa zan luhbazu ka bazaha ka ci hal na ba wannan ma lalala kawalin ban ko zulma zan pa bazo sum ke sati ni die lalala kawalin sum matawalaitum ya ke liabre min ba da zalika alkawalin wadda ya bin yanga wato ba da da alkawalin wala na talaha domin zulfa ba zo ban da yare da dan mi kullu ma kabalahu karhan ban sha kurhan ban sha kam da adam ya tidile karnya da talaha wa bi yurma ka dile idan amkanahu an yamtana anhu to da nan ta kamata zan to ko nun mu ma ka kire yarju ila al-imtina in lamna ta zasile domin da ban ba gwan da matalaha da ban ta ko dile fa lidhalika irtadu ba'da zalika ban da dile la kawlin wata lahmo kablam su zuwa wata zal to da daliran ce kabla nan ridda yi musulunci da lamci farsu ko ne
kene falawla fadlillahi alaykum dide pala naawun pin shadin biya yezo wa rahmatuhu no nan bozo bo shere wan zan zore bi tawbati ne tuba debo la kuntum faya yina lege min al khasirin banna ashara inna halaka na gumte na ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ناول نير بنو إسرائيل ما يا بنو إسرائيل بتفهم لزوتون أي كل بكرة انت هبية تعتنا على والفجر وليالي العشر كوني ناون ولكد حقيقة من ناون مبويا علمتم ينبنو إسرائيل يمي عرفتم بلا يمي الذين ننفو شبيني اعتدوا بانقبه يعترسي منكم يفوني في السبت الصبر فوني نانا تتنلندا مون لا بنو إسرائيل نبدأ بحر زنبه الصبر دال بمعلمة فوني كان يلا دهم بن يلا كان لين يلا لا الصبر مو aya nyam ka zambi ho ka ukul pam pa koma zo ako tira no aya ngbaame kana won momba na bada bahare wato zahma asabrada ka ba ya targa in kana ta bahare zambi ho atika ka ba momba ka ba zaasi ka bahare ba ban bahare ba ho fa kulna lahum katanna nawon yalba kunu to lemiya kira data janse be para lemiya para khasiina ban chom kana halaka na wani yalbala ka bazaha le janse fa ahlakahum Allah kana wannan ba halaka wa sayyarahum kullan kiradata wa khanazira bazaha kana wance ka balege wato janse na kurtunuma nan katan kace na won rahama balle para na janse na kurtunum ngo fa uhliku ba'da salasata ayyam fa ban na je duniyo da ba tanyanga kana wannan bazaha halaka فجعلناها كتننا وزن للا زابا وزريا نكالا كدليك بحمبو إبرة بحمب مبلا مانعة بحمب شدين يمونبا من ارتكاب نتنبو مثل ما أمنوا كما بيان ولدات مشين ومن دليك بحمب زانت لما بين يديها نا الأمة شابا بيبتوني وما خلفها نبان بيبنيانغا وموئزة كاللهلي وعزو للمتقين انزانت وانت زوربا ناوزانت فحبكونا خاصو بالذكر نانا تتلان قهم واتو وانت زوربا يلا يلا كمو لأنهم هم المنتفعون بها بانزورناوني بانيا بانيانا أنفانا ناون يلو هؤلاء قوم داود للا نربمو باندا بحزهمو أنب داود نربن دابلا الله تبارك وتعالى ناون نمتوك دمو جعل لكل أمة يوما الأمة كم ناون زل دبس رزامتو يكون يوم عيد في الأسبوع كلا دبس الماء كرنيا بتشوف دبس لبكوي كمبوني أعطاهم يوم الجمعة يوم الجمعة على زمان ومي دن كان ناون زانت مسلمة فاليهود يهودا ونما قالوا بن يلميا إنهم اختاروا سبتا بنجه لا صبره ندنيا يبتشو بكوي لأنه آخر الأسبوع ندو من الصبر بكوي فون ندنيا بهو وهو يوم الذي قالوا الصبر وفون كيهود نميريا إن الله فرغ فيه من الخلق العباد ندن دركنا نتتلن نم ناغي والنصارى كدردل نمي اختاروا يوم الأحد بنجه لا الله ندنيا واتو بتشو دبس البكوي فوني لأنه أول أيام الأسبوع ندو من الله بكوي فوني ندنيا بتلو دبس فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذوك النبي الحديث فوني أنتم الآخرون السابقون ينبين دال الأمة ينمي الأمة شبين بهو ينمي يبين دام يعني كياما وطو يوم الجمعة الزمة كان عاوزان تبني أن نبدأ الأمة تدرس بلا تشوم بلا بزون تهلك بيان تلبيج الزمة زل لورمل دفوني فأهته الذي أعطاهم الله كبتم واتو أن درس الشينا ونتبع فاليوم لنا زمان ونيلا تدني الزمة
وغدا لليهود كبيان من يهود نم درسله وبعد غدا للنصارى يعني نياغا دلم بلا دولو ني دنم دنزو فالجمعة أن الجمعة أفضل أيام الأسبوع بقوي بولي دنيا درسل دنجر بقوي درس زا كما نمن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة درسل دون كل غاركا وانتان فونا دفوني دنيا جمعة دل فيه خلق آدم زمعة دل ما كانت تتنلنا ونمت يب آدم وفيه أخبتا زمعة دل ما كبشيونا على جندنا ننكنتم بانه وفيه تزوج بهواه زمعة دل ما كتيب آدم اللوتي يبا هوا وأمريا وفيه مات زمعة دل كتيب آدم الدنيا وفيه تقوم ساعة زمعة دل كتيام ساعة كنا دنزو ديتك زمعة دل ناون دبل كم وكسو دوشيبت مولا مغربي ونايبا ندبس الدنيا ما دنام بابا كوي وفيه زمعة ما فوني ساعة سحبيني إجابة دنيا ديبدني كايكول سونا وانتو لا ساهو لا يوافقها عبد مسلم دبل بي نان كاتر تو لا ساهو يا مسلم يصلي كارنيا لا وبور لا جان لا ساها ويدعو كسور ناون الا استجيب له شيدنا وندي لا ودادوا وتلك ساعه لا ساهو مي هي اخر ساعه من الجمعه افيرا ندنيا واتو زموا دل بها وسها كمان لا سانيا وتا ساهم بلا قالوا بنيا كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة ولا كلا لسها كديان ليزانت على الجمعة دل لحسر نيانغا والحديث يقول كان محمد حديث ميار يصلي فيه ويدعو فهما نلا لسها ما نكدب لفور جنل كسور ناونه لحسر نيانغا مي نافلة لحكان كبيرنا كولا كديان يلحسر نيانغا يلا لسها الجواب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جوا سكاكبالين جن ينتظر الصلاة غور جانله فهو في صلاة وما جانله كو بورما الله أكبر نيري كل باكو مشي يا غور جانله كان نر كان نو بوي تو وانجي ما جانله كو بورما بسبرو لا جان بور بلادا اذن دمونا من تطهر آخر الجمعة نبو سوون باكو على الجمعة صحابه لا سرنيانغا وجلس انجن يذكر الله تبارك وتعالى انتيرن دمنا وين يلا اما لا اله الا الله كو غبي الله ناوين يلكو بونا القران كو كرندا دندن يا ذكر فونو كو بي امبيره فوني ينتظر المغرب انغور مغرب مدن تهلكا يا كدما تاريخه تجانيه هايلا لا شرطن نند زوما دره يقول كانت بيلي نكون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتنا ولا الفاتحه ولا دالينا كقو استغفار دباتا صلاه الفاتحه دباتا كقو لا اله الا الله 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 شيبو مار لشيما غرب شيما غرب ما غربين ينتكنا bitu kul mol magarbe ke woye no hayla la palme ma ye kuli siboke yena magarbe ke yam pure denzo biyanji metiere na won yala yantazir al maghrib an gohro magarbe huwa allazi wafaqa ashiyata zalika al yawm ندن يدن كانت السعسلة لازم ما دبل سلمو دزاوني كمان عند محمد يرشم بلما وهذا شيء محسوس بالتجانيين الحمد لله دم ما يلا بنشاو دم كل جامزان الطريقة التجانية بابنا تبتتنا ونه تنم كاينيا كا زما دلباغ كدادم كل زيا لحسن نيانغا أقول هكو بكاتا شيدي مغربن تباغ كانا يناها إلى فلما شدد بنو إسرائيل على أنفسهم تدنن كبنو إسرائيل كبقانس بيها وتبما شدد الله عليهم كنان بقانس بيها وبزو قال لهم ناوين يلبم لا تسيدوا سمك يوم السبت آية ما أنبلا دفوني تعمبو مريكي تبقى زهما أصبر دالي وعيشون بالسمك بل يهود نمي ببن جريك بان يلزم زهم فكان إذا أتى يوم السبت دنزو ناو موما نبدأ بحر الزهم الصبر يتكنا اجتمعت الهيتان جميعا فوق الماء زنبه مع الزاب وكل لعمنا انتبا قوم زوسا كايون با ودهلت الكريا هل كبا يرنا با كابتن بانفو تنفوني
kila li annahu ibtila'u min Allah tabaraka wa ta'ala afanum yala nana wanda hamban da bana ko wazan zambihima no da hamban Isra'ila aw li annaha tazuru huta bi'a zambih wa kam nan da bata kaga zambila allazi ibtala'a Yunus alayhi salatu wassalam zambil so wanda fala nabi Yunusa kana yaskunu tilkal qarya la zambil ma no da bela la tamma umfune ruhul bayan tafsir ruhul bayan din tahlala kisama iz ta'tihim hitanuhum temsan shele bazambih ne kan bana yawma sabtihim bada sabra dale zambih wayan kamna shur'an kulto folone kulpa komzo ke yunuba wa yawman la yasbituna la ta'tihim dabsir shelmi wato dan bannan tabbata taba na bada bahazam so yin to bahamu huna zambi wa bayan kabana falamma tala bihim al-amru dan nan kala layalin kada nan wa'alan bazo da ban mara aw ha shaytani la wahid minhum ka shaytani tahawatun tardanya wato wahyi ilhamiyya inta bakuni yino yar inna allaha ban kadama nawun lam yanhakum an talabi samak yawma sab وبمو يعني دبوزن بشي أصبر إنما نهاكم عن أخذه فقط ومو يمني دبوزن بها أصبر وبيجي يمني دبوبشي ويمني دبها دودا شيء وبيجي بوبشي وبيجي بوبشي أصبر كان يلا ويجي يمني دبها دمونا ينتو بوبشي أصبر درسر الله رلي بها فهافر أحدهم هفرة في حديقته gaba puni yino ko nayin kana mu'almanu zorma ko kana wa puma shen tiju gota kara ka chirigo ko sore nzanti de mu'almo bisa walamma jaa yawm as-sabt asbrun kana sala al-ma'u ka kwama kul pale kul zoran telna wa sara ma'al hitan ka zambihin wati alpa kwamwa zo wa dahalu fil hafra kana take wanda kulbon sha ba sha na wa fumani ma wala ma raja al ma'u kwamwa ne ke ma me te ku kwam de ke de labrame to de jiba na te nan kwa ya kulbon wani wanda sha ma kwamwa ne labe baki la hitan ka zambihin wa ban kwalan bo an wa fune fantazara ko kwalan gohura ila yawm al ahad ka sabra paage asabra na paage fa swada samaka wa kana to go zambihin wa ke bahaba وطبعها نزام كل تجوع وأكل أموره وباع كقوه الشر ولم يسبه الشر كمان شعب النور وفي سبت ثاني أصبر دم بهراي فعل ذلك قولها نلا حتى جمع كثيرا من الأموال قلت الله ما أرزك بام kada adama nim dolo ntin yawal nan fon bilim sham ka ba ta yina tanan la fon bilim mo ngba jubo azan son bo porne ka ko ma jira zambi mana asbre allah har ka kan na ta baharba to sa shelbe nan ya da bagba ba mo iftaraku salasat aqsam ka yahudun mo ka ba pupu buta firkatun imtana'at an sayidi pubi yinga mo la ba ma na ban ko ba na ko ya ba na ba da ba ban mo ba ma na ko ba mo walam tanha ba me ba mo ba tawa ban ma ma ka bi na ban ko ba wa firkatun nahaytu an sayidi ka zama yinga mi mo ba na ba da ba wa firkatun istadat ka zama yinga ba ahlaka laha firkatul lazina istadu zaman shaban zuma ban ba zambihla kana won nan ba halaka inja kabile ke janse no kurtunima die to anan kana sot arafi pune wa naja firkatul lati nahatuhum an saydi zaman shaban mi momba na ba de bahala kana won teligba wa sakata alquran an firkatul salisa zaman ban pahabuta baba ba me bo mo na ba bahawo qur'an fo da bi yare to azan ka bokolo kila fa shab yare ni huliku ma al halikin halaku ma al halikin bin al halaka fa hay ban halaka mane wakila najaw ma an najina nabi tiliga ma fa ne vo shaban tiliga fune ala kulli hal na wanda nan ban ba ma halaka na azam tana bismillah من الجاهلين
المفسرون أفنن بانتر على القرآن فسره بدانسر لا آيوانا وإذ قتلتم نفسا فدارعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون تيمية تنان كلا آيمان تيمية سهن شلي قتلتم نفسا ينكون في الشلي فدارعتم فيها مالين يفعل ما بلسري فوني يببان كو والله ناومي مخرج ونيلا وين يهرا ما كنتم تكتمون بن شعين ليكي يسعرون afanin bantil fasara ayan wo ka bi daŋ di tahiri na pui ni di niŋla banu israila puuni bi tuun biɛri saɣaya katalu wahidan minhum ka bi kubu puuni yino bin ku soŋo ismuhu amilu wo yuni daa booni amilu kana rajulan ganiyan wo daa nyɛla ninvuɣu so ŋun mali wadaata amara tawilan ka naawuni tooi nyɛvili waɣinli fastaajala abnaa amihi ko ba pere bihi bo yom an ya muta noki fa yarasuhu ka bi falmo wa ta'akhara mautuhu ko min tib na'so bi kira fastajalu ka bo yom wa kataluhu ka kulala do bon kulala amilu ahazuhu laylan ka bo ko yom wa zahabu bihi zawachan wa zabahu tu qorwo bon qorwo yum wa alqawhu zawana tazamba bi janibi hayy zaman shablughle misali kamande da gbambe beke ka mamprsi beke muhbeke ka buku nzo chanta son muhdun dele wa asbahu yatlibuna asarahu banne bi'awo banyalala kum wani dolala kabila wadun dole disa hako dan nayi ne bi'aw mbor ne banya wabba hatta atawle li hayy bidola boba wana hale ntinyo won dolala kabila wa ma'lu'ul polo واتهموهم كما زنسبا أنهم هم الذين قتلوه ينم كتما بيهم فأنكروا بين القتلنا فأتوا لموسى عليه الصلاة والسلام كما يكون نبون كان موسى سنة وطلبوا منهم تبوا أن موسى سنة كدما أن يظهر لهم من قتلك نبي إيسا يهفلون وهبا من كبنيرمو قالوا كما نتلب منك أن موسى تبوا لا أسنيا anta da uwalla na sun duma na wuni an yazhara lana katilahu ko yi pulo wuhutun kudo ta mabiyo kala lahu musa ban kuri yallala ana musa wun yalba to yin borni nan shamban wun kuwa ma ya inna allaha ban ya kada man duma na wuni ya amurukum wa nan diya maforo an tazbahu ni kwargam bakarata na wuya ni kwargam na kati na mala nakira bakar na sabin nyo na je nyo yinde ku bom ya na korga Allahu akbar korga ya na yi korga na ma ke yi wato wazin lebe wazubune in fiya bun wanki won won ku kala Allah na won yere wai kala Musa li qaumihi ayaman tiyami san sala na Musa ne yel wanirba inna Allah ban ya kadama duma na wune ya amurukum wa nandi ya mafuru an tazbahu bakaratan ni korgum yannahu qalu banu israila ban yala na Musa atatahizuna huzan an sarsika amanat natlibu minka tuborma asane an tazhar lana na yi polotete katila won kutunir katila ta ban kurlu wa anta ta'muruna bi zabih bakara kanan tlaforo ne tu korgum nahu ma an sarsim bala kala ana Musa wiyar a'udhu billahi in bar gubna na wuni min an akuna niman Musa tilege min aljahilina in bi jahiya kuni almustahzi'ina ban man ansarse la yastahzi'u akun yakadir mal ansarse illa jahilun na'lamu yajlisilana wa ana asta'izu billah min aljahl dazo ma Musa in bar gubna na wuni no gumma ka kenke jilinse lamma alimu san shalbanu isra'ila na ban anna haza kadama lalayyal wa sharadin yalwa azaman min Musa ni mo bala kar yina na Musa sana anna Musa wani mo zan bala kanu kabdilege law ahazu biru kul gbage ayya bakarata biru kul gbage na hakam wa zabahuha un korgala na hawo lawajadu muradahum bananya babun borle ولكن أما شددوا بقنصلا يلو فشدد الله عليهم كان عم بقى قنص بزور
قالوا ما ببغنا نقول موسى كان موسى يلون كم يا ادعو لنا ربك تندما موسى سهماد منا وانتتي يبين لنا يبين لنا وكهجتتي ما هي نعبون يو ما سنها ويما يلا يما لا قال موسى أنا موسى وين إن الله بمعنى إنه بنكلمة وناوني يقول ويرمي إنها للنها ما بكرة نعسون يو لا فارد وبلا نعقرل ولا بكر ومن بلا نعقل أوان بين ذلك وبلا دسوسوني وبلا نعقرل ومن بلا نعقل فافعلوا ما تؤمرون تمي أبن بوهيسي كبير قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم قالوا كيهود نمنا يا ادع لنا ربك وهل ويو أنا موسى سومادو متتي يبين لنا وكهجم زانتتي ما لونها نعسو وين يلنا تقارجم ما وننكم لين يلولا نعبو نما ننكم قال أنا موسى وين يل إنه من دمنا ون يقول ويرمي إنها للنها ما يا بكرة نعسو نيو صفراء من يزع دوزم يلو نيو نا يلو نيو كنيلا بيو يلو فاكئ لونها كونين كوما كادفيل بام بمعنى أنيا فاكئ ما نيميا دكونيلا بيو يلو بن شعب غارد بوني دزو كمان لاربان بوني بن يبيلتي يا بقول لا ناسعون بن يمهتي يا كبول كانين بن مي ساوتي يا كبول هالي هاو محمدية بن مي يزع دوزم تي يا كبول فاكئ دزو لا وزع دوزم ما دكونيلا دا دوزم بيو زع دوزم نيلا شلب غاردن تسر الناظرين ko yulbu ko paligar suhe entire ni shanga ban yuno nin kam yi nyala la nahama asu yan paligar do mi wo fiada muso kam yalla wala قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يلفن بان ومرنا سويزو. قالوا كمنا يليا ادع لنا ربك أنا موسى سوربتال سهمادو ماما تتي يبين لنا هنو يوكاغن تتي ما هي نعبون يو آسا إما نعصم ونكين ديرن يو أم عاملة بين نعصم ونتم بتما ونيه نعقور ونيو بي وكوشيان مديرة إن البكرة بانكادم الناس عن يلتمو جنس البكرة للنها وبالنو تشابه علينا بقبيتزو لكسرته دومين ويلا جلسا فلم نهتدي إلى المقصود تكتو جلس بان نعصنا ونبورنا دزو وبيهو ما دقبيتزو وإنا تنما إن شاء الله ناوي يسعد لمهتدون إليها ويبها كحقة النحمة تنيا لبنيا دوسي ولا النحمة في الحديث أنا ما حديث فنكو يليا لو لم يستثنوا دير بلا بيان إن شاء الله بير بيان ناوي يسعد لما بينت لهم آخر أبدا بناكو كحقة النحمة بيانة وكل ما هو لما قالوا إن شاء الله سهل شربين ناوي يسعد ببركة إن شاء الله ناوي سعده البركة إذا دمونا أتى الجواب كجواب ما كان أنت وهب عليه كين ولا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي حرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ببهلانا موسى للنها ما نعسون قرنيو بي وفلا نعقرو كاين ناوي يسعد
kan duma naawun yɛli ana musa yɛli innahu ŋunun duma naawun ya yaqulu wa yarme innaha ne lala nahama bakaratun naɣaso n-nyɛ la zalulun wa pala naɣaso bin baliwo bɛ bi mili sookɔb zalulun bala gayri muzallalata bil amali bɛ bi mili so kaman bɛ bi wubi so zaŋ tam tuma tumbu zuɣu pala naɣakɔrigu tusiru al-arda ko yan lɛbgiri tingbani din yan kɔri tingbani domin bi birta wala taskil harsa o mi pala naɣaso ŋun nyuhiri puu kom musallamatun wa tilgiya min al-uyubi na aibi kam wa asar al-amal ka tom tilgi ka ke tuma boba akunya tuma boba wani bunane la shiyatan kala shalkan bima nin kom kan la launun fiha nin kom ka wani gairu launiha na ala nin kom shatun ko za o kunya za do zaman yo qalu kabnan yaliya al-ana musa kumfun ji'ta atatasi yata bil haqqi min al-mamlak atasi yata an al-mamlak al'ana bayyanta lana aka hagatate muraduka ayal borle fatalabuha kabda abon nahmashi fawajaduha intin yalala nahanwa inda alfata nakin bil sosan lala nakin bil ma baratun bi ummihi wa dalla wa ma lala nakin bil ma ko dalla wa bilo mafsan jaranga fashtarawha kabdan nahma bi mil'i miskaha ne nahma wani akpan kaman de kisa kuli nyama kamane be ye malaika wo yalla biwo nin nahma lagre nyala wo yelemba ne be en korwo me in yihi wa gbangma in shelo kolwo mbo salama palle nahma lagre kana wahid min as-salihin de kisambo ninin vo yino biene na wondam sondanyo mata ko ki wa taraka waladan tiflan kace bibla ko nya be dabla وليس عنده إلا بكرة للن بوسون ومن ينكي وكبن شافه لنهكو مال فذهب إلى الغابة وزن نهو كان يعني وقال انتيل يا رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني إبراهيم دوما إسحاق دوما يعقوب دوما أستودع عندك بكرتي هذه إيام زان لا نهو نزام فهن ناون أجيا إذا كبر ولدي مبيت زوجي na hankali sallim halahu ka zan wani hama zan ta bima ka zan zan da hawa to mu'amala kamar kunan tiki fa nashi al walad salihan kala labi wa yisinya labi sun baran bi ummihi dol wa ma idza jaa an-nahar wunta yakana ya hatati wa yancan la mu'anan ta kabdarna wa idza ata bil hatabi wa zan darwa kuna ba'ahu wa yanqahlame wa yanqahdarwa wa kasama samanahu salasa fun darwa al-arbuta wen pulla buta kisimun ya'kuluhu fur yinga wuni yandi wa kisimun yu'tihi li ummihi fur yinga mi ko zanti wama wa kisimun yatasaddaq bihi fur yinga mi ko zan malsaba wa idha jaa al-layl yun yikana kasamahu salasa wala ham fula yun ma buta kisimun yanamun fihi fur yinga wa yandwan men jihi wa kisimun yajlisu inda ummihi ka fur yinga ko zan shi wama san yirone sabga wa kisimun yata'abbadu fihi lillah tabaraka wa ta'ala fu yinga bi ko mal jamde nawun hatta ashfakat alayhi ummuhu lalana ka bi wo bi hale ko nan bu'ati ke wa masuhne kama wana ya bi wo izhab ila al-gaba kam yu'amune fa inna walidaka ban kadama aba awda ali rabbi ibrahima laka bakara wa zanlan nahzan fu annabi ibrahima du mano zanzal idza ataita ila al-gaba dan zo aikin yu'amane ya kullun yalma ya rabbi ibrahima wa ishaq wa yaqub ya annabi ibrahima na annabi ishaq na annabi yaqub duma sallimni bakarati zaman nahtama falamma ata ila al-gaba bi wani kana yu'an wani kala hadha ko yalma wani yelo sham wa ku yallala faja'atuhu al-bakara kannaha ma yu'mani kana wa qalat lahu kanna wa yalbi wa irkabni bamma kala la mpalan yamba ummi ma amaratini bi rukubika ni yan kana mabnan mafuro nan ba kalat bisa nahwan wun yelo law rakabtani aidi bama la ajasta ani ana kuto zan makule arika yiko fa ata bil bakarati ila ummihi
ko zan na han wakana waton wa masane to anya dale sai din ce kana wa zan na hayu bol surlun domin da malaki sadin mallah jibse wanzan na han wakuna wa masane kalat lahu kaman wayar waton bi waya izhab ila suki zaman na ma kyanda wa bi'ha bi salasati dananir intu ko waton dinar da bata na ma la ko mo da bata marka ke kada foge walakin la takta shay'an amma dan lebiyan ake marka magi dan fu kun shele illa ba'da mashurati na'lan shawara bi da ko ba fa dinar da bata be we dan ya da zantin yin nan mashawara fa ata li suk kabi wazan na wa kanada ne fa ta'arada lahu rajulun kad so yi poloto kala lahu ti bi kam tabi'a hadhihi bakara annahu alaka qahru kala mun ya abi aha bi salasati dananir wayan qahru la dinar da bata alama surat umin mashawara kala doma mun yiro utika sittata dananir yan tala dinar da ba yob wala tushawir ummaka dinna mashawara kala lahu mun yiro dolama ka dolaba andi amfane sa ushawir ummi in ku tobe nan mashawara she no fa ata ila ummihi ko kana wa masana nti yelo ben do sham mama mun yelo biha bi sittati dananir ma mashurati to kam to ko dinar da ba yo ma ne shawara falamma ada wallamna kala lahu rajul do ma mun yelo utika isne ashara dinara to yin tara dinara fiyana wala tushawir ummaka dina mashawara kala la mun yel ayi hatta ushawira ummi na lan nan la mashawara dinya zuwa dinya ya ko ngoko faraja ila ummihi kabi wallamna wa masana wallamna inti yelo madanna qalat lahu mama mun yel bima hadha laysa bi rajulin an yela ni ma fada adam bala hadha laladin la'allahu malak intaha malaikan bala fa in raja'ta ilayhi ni yelmo kullahu yelmo doma ummi ta'murni manna mafuru an ushawira ka nan min yin don shawara har abi wa hazihi al-bakara am la abi aha in ko hamin na hawa biyan da ko kana wanka na fa shawara wantun nan wa shawara ni wa mane yelsha kala lahu do ma won yira she malaikan shirba la tabi hazihi al-bakar duko fa amsika ha inda ka kun ko biya sane fa inna musa anya na musa sayursal laka qauman na balam wantum nin fo shabna sane fa yashtaruna ha kapta da nahma bani kana wala tabi'ha lahum marka ko tuba illa bi min ijlidiha na ala kema ka korgo wato nahma shiwo gbangma in shelo kolwo nzan salma palle fa saru yatlibuna al-bakara kabale ka ganda bor na adwazum shi babanya na adwazum ma dala ka can hale nte karata pala biwo ka biwo ya to nahma la'ranya la yan korwo me in yi wa gbang in shelo kolwo njaka salma palle falamma zabahu al-bakara da sabin shirkanati de na hawon korga kanan lalam bodor ngo salma ngo palle wato ngbango nzanto biwo da sa bokor na hawana raja'u ila musa qablabna na musa san wa qalu lahu tira na musa zabahana al-bakara to korga nahma qalu mun yal khuzu lisanaha to gbami ya nahma zille aw ujoban zanbe ha beke gba wozugbone wodi rebul mai yita bihi izan lifshab kuma fakat yi ku zan lifshabo fa sayuhi wanni yo wanni wazalle wadarabu bihi lifshabo wa audajuhu ko jil dan wa fulan زعل من زعل قبل بيويا ورجع ميتا لهجي فهرم الميراث ko kai ko no yel kuma yisi yel nkuwa koye ne bobom مع الآل الكرام نو ينبا مالجرما وصحبه نو زنما على كل حال بيهو كمفوني لا أزال كم بفوغي
kamila nyala won biawo pale na won pale te biawo tete na won de soxse te biawo na won pale ma la fi tete ka pale arziki zam tete ka pale su do zam tete dem bor sel kam na won zam la zam tete NTV do na won cher da la fi ma bi ban ya la na won gulum ba me sim radio na won cher da la fi ma bi ban kan na te ko la na won som ba Diamond radio na won cher da la fi ban kan na te ko la te ma bi ma na won som ba ban me tabro le katiti de tafsir kan na radio ne TV ne na won som ba na won yalga me da arziki na da da al barka na won labsim ti na la fi ka ka tilno ma na suhudu na da da al barka اللهم يرفع عنا الجهد والجوع والعري واشفعنا من البلاء ما لا يشفو غيرك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anab tuntale anab tuntale bonye anab tuntale kawula kati da na Muhammadu da ta o tuntale ngo tida milula Bilal be makasini dumbongo za nyala anape nyara kawum de shale dagbanlene ada punye sini ngo selmen selene larbu genjale ne bala pam pumpongo dagbanlene wula ko yalngo lahkane amama wumma ulema ya pumpon adaba biaduma kan Jelma no hu bal nya juma jelma la la biya yoye ma ne ka tukubi ana wonti pi ni verso titina kala lamani katinan imani muhammadu na wuntumu ŋunun tu lala yiko na wunin tam Muhammadu na noti nye na mbo zubu donti tiyen nang la benshel ti janam na bani tiyen kula Muhammadu Gomia elwan shanga anam ni zang zalem bongo diriya ki lir paaba dilir ya bebe nin kurgu tumiela ni bosha bantuya den karya yi banzui dariziki zang le kar liya buntuba ani nyɛla bin kohari kasɛti sutu akam ni da di zaɣ bɔbili maa lee be Kuitri Production wali paaki kurili ŋɔ shee Gate 2 ani be luɣu shɛli polo kam ka wumdi molo ŋɔ a yɛda a dali bɔhimi di yɛla piimi sini ŋɔ n ti di anfaani ka kpaŋsi ka di tabi yina anab tuuntali sɔŋ musulinsi anab tuuntale bonye anab tuuntale kawula kati da na Muhammadu da ta o tuuntale ŋɔ tida milula Bilal be makasini dumbongo za nyɛla anape nyara ka wumdi shɛli dagbanlini ada punye sini ŋɔ silmin silini larbu genjahali ni bala pam pumpɔŋɔ dagbanlini wula ko yɛli ŋɔ lahkani amaman wumma ulema ya pumpon adaba biaduma kan Jelma no hu bal nya juma jelma la la biya yoye ma ne ka tukubi ana wonti pi ni verso titina kala lamani katinan imani muhammadu na wuntumu ŋunun tu lala yiko na wunin tam Muhammadu na noti nye na mbo zubu donti tiyen nang la benshel ti janam na bani tiyen kula Muhammadu Gomia elwan shanga anam ni zang zalem bongo diriya ki lir paaba dilir ya bebe nin kurgu tumiela ni bosha bantuya den karya yi
ban sui dari ziki nzangli kariliya buntiba ani nyɛla bin kohari kasɛti sitɔɣu kam ni da di zaɣ bɔbili maa lee be Kuitri Productions walli paaki kurili ŋɔ shee Gate 2 ani be luɣu shɛli polo kam ka wumdi molo ŋɔ a yɛda a dali bɔhimi di yɛla piimi sinii ŋɔ n ti di anfaani ka kpaŋsi ka di tabi yina anab tuuntali sɔŋ musulinsi